Ijonga Lihle Music lapha ku-Facebook insizwa lapha kaNongoma ibhale iposti-ke izolo le post mayibhala-ke uyibhala ngengoma kaMafikizolo i-single ayikhiphile ethi Emachobeni. Siyazi ukuthi yena kuba nesigameko esenzekile eNdlunkulu lapho-ke ubayede iNdlulamithi kwaba nevidiyo eyatrend laphana-ke kwavela amagama-ke athize-ke amagama-ke eyapha ekade ikhuluma noNdlunkulu wayo, kodwa wasekuphuma-ke ney'nhlamvu ey'thize ezathi ukubathusa abantu. So ukutrenda kwayo kwalo video leyo-ke wenze abantu abaningi bakhuluma-ke yatrenda isikhathi eside-ke. Kwase uSminoff ekhipha i-single ethi Emachobeni. So manje uJunge Lihle ukhuluma ngalo nto leyo ukuthi uzalwa kithi wena, ngeke ngingakuqoqi uma uphambuka, uma sekuzoba nguwe osihlangana nezitha sophambana impela, ugejile lana. Bekungayona i-content leyana, udaba olu-serious. So uyamluleka kanjalo-ke, uyambonisa-ke uSminoff, ubonisa ukubani-ke uJunge Lihle ukuthi hhayi ndoda, ingoma yakho kodwa engathi kodwa akumelanga ukuthi uma uyenza lesi simo esithinta udaba olubucayi kangaka. Kulo posti-ke kube sekuvela-ke abantu abenjengobani baningi abantu abakhulumile. So amanye ama-comment lawa abakhulumile bathi including naye uJunge Lihle ethi nokade kungangifuni phela sekuzosebenzisa leli thuba for ukubhodla. Bafana bami anginesabi nonke futhi aningethusi, najwayela laba enibathengela utshwala enibenza umathanda emakhanda. Umakhula kanzima phuzu kwazeka uthi manje uhlolwa yini kumfonela noma umbhalele, cause nawe usaqhuba wona amaphutha yini ezolungiseka noma azoyizwa usumneka nje usanele Msafafa Green Origin uthi le ngoma Mancobo insambatheka yakini ifuna nini nikhulume ngayo ilungiswe yinini, uhlwane phansi noSmiramir amahlazo akini Stella wakini, kodwa isilo esethu sonke sinelungelo ukuphawula ngaso ngengxoxo ngengoma ngokubhala. Kusho kanjalo-ke laphana-ke ubani-ke uSanele ubani leyana-ke uShandu Elihle Lawulani King uthi khona akabhekanga kahle la Smiramir uthathe njengale trend yomabalenge nemali yase-Absa, wabona bekuthanda lokho abantu. Lento yokucula ngento eyi-trend siyabanda bafethu, siyabheda, ayisebenzi, iyekeni iyonifakela ukukhuluma njalo. Benithule la, ayikho ingoma enike nayiqopha ukuxoshwa kwamashangana. Mase kuvela into ephoxa thina siwuZulu seniyakhipha ingoma ayi ibhekene lento Smira. Asho kanjalo ama-comment khona phela kwi-post kaJunge Lihle. Ngenxa ukuthi abantu bem-attack-a uJunge Lihle ukuthi yena bembiza nangevukana elidala, kube kuningi nje abakukhulumile. Lokho kwenza ukuthi uJunge Lihle abuyeke azobhala enye ipost athi cha phela bekungafunwa i-trend lana, bekukhuza ingane iphume esandleni. Angazi ni-defender ubuni, kodwa vele uphuma ekhaya elingenamthetho, ngeke ukubone oku-wrong la. Uma ngingadumile pho niphawulelani kuposti yami ngoba aningazi phela nini. Usho kanjalo lapho uJunge Lihle-ke uthi pho niphawulelani la epostini yami cause nithi aningazi ngiyivukana elidala, cause adle kubembiza kanjalo. Bafethu ngane zakwethu-ke la khona kube khona-ke ukuthi kuxhopheke iso laphana kuSminoff mhlawumbe lingalesi simo-ke ukuthi-ke acule ngaso. But-ke uSminoff umuntu oyi-artist eciko, u-creative, ubone ithuba mhlawumbe kuyena akufikanga ngendlela abantu-ke ababona ngayo njengamanje. Mhlawumbe lapha khona uyakubona naye lokho. But mina engikwaziyo amaciko vele ahlale ecabanga out of the box, ethatha ama-situation enza ingoma, into ejwayele ukwenzeka nehlala yenzeka nesihlale siyibona. But if kunephutha-ke lezakalile mhlawumbe lelo phutha lizobonakala if bembonisa ngeqiniso, mhlawumbe kuzobonakala lokho. But-ke abantu-ke bakhombisa ukuyithanda le ngoma, ukuyithakasela ukuthi hayi yena ube creative, uyishaye le ndlela ayishaye ngayo. Nami ngizwile mase ususa ama-feelings engomeni singazi attached to ingoma, uzozwa khona ukuthi hayi
yena ungenile usifuna ungene kahle kuyo-ke ingoma. Kodwa-ke ngoba kuthinta-ke indlulamithi, khona-ke mhlawumbe sekungaba nenhlabathi-ke lapho-ke kuleyo ndawo leyo, kungasanambitheki kahle-ke. Kodwa-ke siyakhula ngazwe kwethu, amaphutha siyawabona, siyafunda futhi ukuthi nangokuzayo i-situation ekanje akumelanga mhlawumbe kwabanye abantu ayenzi ukuvela kahle. Kodwa-ke umsebenzi lapha online abantu abaqhubeke bawuphushe bebheke, kodwa-ke uma bethinta-ke iy'ndaba ey'julile ey'thinta iy'ndlulamithi bafowethu, sibheke siqaphele ngampela ngoba-ke isimo sibucayi, isimo simanzonzo. Nisadle ngazwe kwethu, sizoduma ngokuzayo-ke khona la kwi-channel yenu.